Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Dambua hadja iya bilang pamintangan. Si kita bi may maghinang-hinang video. Nande mag-vlog. Iya may mag-shout out. Meaning mag-shout out iyan. Basa makay ka followers. Nagaroy makay ka followers. Meaning mag-vlogin. Bangke waya mag-vlog, suga kayo magpagawa content, no? Dukyo, palore. Ngay ka followers, no? Bisan pa sa inge pag shoutout si kao, banggero kayo mag-vlog, gero pa yaman Duk bisan pa isab sa inge pag-vlog, no? Banggero ha, may content nun, gero isab pa yaman Naik ka ni pamintangan, si kita bimilela, duk si medende, tabiya ni had si may mangga makahinang iyahin. May dende painte to si may tulakan si may abroad magtalarok ellari. Damikian lella magtalarok andani. Lillahing gani a problema ni bisan magkasat bang tegean bisan niya tegeanda. Daahad jabang dende taga ella gay makajari magkasa. Nasikita bisab may lillahin bang niya mag-chat si kita bidende bukatauhan te bidende taga ella na kulang-kulangan te bisan ni agen mag-reply da reply te bang gayro importante manama agi tabiya ni hadja si mi karendehan niya me dende makapikil duk hadja niya jan sababan siya kapag timan duk ellanin mihalabeyan mihalella sawe ni magtawag at tawakan magbisara-bisara duk hadja siye kapag sasa duk elanin duk salta makapagtiman na suwa kita ipahali billahi may kalilahan bang may dendehin taga ella asa halian tabitiin magchat-chat mangkid siya magtawag duk siye daroy sa paing kemo ni tabiya ni hadja si mangga makahinangin na kami inin hangkan hipining nga napasongan may vlog kami himpigigi kami mag-shoutout bisan pa niya mag-chat si kami ba si Hipbanis mag-chat si kami siya pigi may sinduhin mga kutabang mga ni hadja piya-piya ka ikhlasan nabo kita ito rumin kita famous gaya kita makasweldo bulan-bulan papita na ba mapinalin matoohin pagke kulang may views tayo bisan may followers yan gero mayaman kita na mag-vlogin suga kayo maghinang content pinaphap dumain ni sa may content makastel-astel hadja nasayan dumi idol kamaya-maya ni hadja kita bi may lelahin o kita bi tausal iya may karendehan hadja rukad na siya magsasaro kailanin suga kita bi pahali-hali may idol. Now kay mi idol, salam tuan hadda si kaam kay mo.